Kalau riba peng kampung yang bila kampung putang ke masyarakat pubungong pengnya mantaboh kampung ni kecil yang ingat laknat Allah murka Allah nak sembahyang 20 rakaat 2000 rakaat 1 juta rakaat je nyari riba baik nalai kampung baik pubungong peng dalam kampung 1 juta putang 1 juta bayu baik 15 juta mutang 18 juta bayu kiban cara bayu 1 juta tengah si bulut nyambeng pun 7 riba dengan dua yang tiga begot kurung-kurung dosa riba lagi tam zina ngemal selama-lama jaga begot yang Honda Revo kabina orangnya putang peng kredit tu yang jaga begot kesi tungku imum lang kampung tu haput tu halapan nyan menyona putang peng pubungong lang kampung mulai tengah dua rapat balik baik murka Allah taman nurakan tengah hapui pajuh tengah mendum kesi sek deh saban balik putang peng pubungong ke rakyat putang juta bayu hanja tungku peraturan awaknya dijuk pulang kurunsi bahijau kurunsi gede baik taman nurakan tanya ke garaji cok pengampung puduk lah kampung putang ke masyarakat 1 juta bayu 1 juta 2 bumendasar dah mandu maju hansip dasar urusan nak semayang hansip dasar urusan ajak bertamah lah dosa periba peng ilang kampung nah putang peng pemungong pohon dalam kampung jauh jujur Pak Kesi pindah tengah baik laknat Allah tungku imum pindah baik nalai tengah putang 1 juta bayu 1 juta baik gelok-gelok dalam neraka tengah wajib lu pegah lu hana patih sandra ne atai tanya ke ne han ngo tak urun dengan pajuk rok hai keluar dia tahu katanya tukang pajuk kata ada punya riba haram dosa cukup raya perut tu tengah urun pajuk riba aki noi juli pasai pusat timpang put medan dengan dia jaga begot ilo tunjuk jara aku menyenalu kawan hanjutnya riba menyana nak pelaku lalu tu bila rapat baik hulung saya dah meneraka aku sapu tanya pajuh hana putang kita meneraka tu ni alasan aku hana pak ucok lain hai orojeh kalau napanya pun umut na pun umut ke alasannya aku hana pak lencok lain ro kalau napanya na mate na usai dah menenjak baklung lakai mutang ku busy nyaumi kalau pegah agak drot hana elok kurang ampol putang tetap bayu lagi set ke bayu le ururi nang Tuhan 2 ton le ton kakek le ton nyo mampu le bantu putang bayu lagi set nyo kaya lagi kaya Firaun dulu kampung ibang kaya Firaun preh urang kasin yang mutang peng pemungong peng tu mutang si mayam bayu si mayam dikram kaya lagi kaya Firaun tengah mati saja Firaun tengah meri sengap le du eloh na ya buka yan mi bah na mubit na cok lom tengah bah yang kali cok dua garun tamah meleh gatu bah yang pulau yang karak-karak matin tamah ju betul ju ngapui eloh kalau buka yang pak kesi na patih terserah tengah eloh kalau buka kata Allah Faisal na buka na ya Allah pak kesi kata yang na buka Faisal pak kesi na apakah patih naju Quran home naju di tengah yang tanya kada pertimang hukum kafe terus teput kada pertimang peraturan kafe terus teput tungkui bipeng pegak peraturan menantau pegak urung peng bek detung menyonyam curah peng hana mate lah urung kampung kada pertimang peraturan kafe terus teput peraturan Quran beu dan peremut nyajuk pengnya ajuk kana lembak beut apai Quran kitab dana apai peng harum ni pegah tak anak makin jabut makin mangai faham mangai dia mak kasih mah hai puan sakit kasih lai bunuh kamu lai kena buat kerja makam sampai habis mentang kena teput mak lu pegahnya kan ke pupu mi tanya baik bergelimang lab dosa mi ad-dunya mazratul akhirah mak dunianya tempat tak bercocok tanam 60-70 ton ke pudip oleh Allah mi minta bahan minyak mangat tak ihlang kubur meribari betun mak minyak mangat lah padang masar tengah kepenaung oleh Allah Ta'ala berjuta tu umi minyak mangat tak menitia titi serata mustaqim baik mesiri dalam neraka umi je masa depan katanya umi donyanya 60 ton mak 70 ton kamu meninggal tu umi takkan hanya serta ton kat ramah hanya kubur cik anak serta 20 ton lagi tu kecok kepelu lebat bintih punya mak lucek bintih ni anak je keboleh lagi nyawa nengok oleh karena demikian mi lo pegahnya kan ke bengeh mak sama-sama tak perbaiki diri mi lo nurunyo kaum 50 mak ba adat hana trip le mi
Munyo mulul 60 berarti munyo diknan 10 ton tu lo ngan kubu mak. Munyo mulul 50 sa kaku si ton tu umulun mi. Hana jauh le tanyo ngan kubu mak. Lebih-lebih doa nurisik long kat Tuhan. Taubat tanyo kepada Allah. Baik ya nah hang pedek lah Allah Taala hande ne. Hande ne mi. Hande ne. Baik le mak tanya nana dengar. Peduk rapat tiga urinang uragam peduk rapat pegah usulan bak kecil yang kana dengar haba malanyo bek nali riba la ngampung nya menyuna kecil dengkum tua hang getem kecil-kecil nah hambo lepon